Ведущий творческий коллектив города Москвы, хореографический ансамбль «Колокольцы», Центр культуры и досуга «Лира», руководитель Юлия Шугурова, татарский танец. Хореографический ансамбль «Колокольцы», Центр культуры и досуга «Лира». На сцене заслуженная артистка России и Республики Татарстан Наиля Фатехова и ансамбль духовной песни «Медина». Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады, что сегодня на этом замечательном празднике мы вместе с вами можем веселиться, петь и соблюдать наши татарские обычаи. И прозвучит песня для вас, которая называется «Мы татары». Без татарлар. Татары – дружный народ, мирный, желает всем мира, добра и любви с праздником! Без татарлар! Туған илде сағынғанда түскен түшер сарман жүрек көңілдерге жоқ та берер көңілдерге ине жылы ұрыстан болсын бірге болсын шаттықлары юбы бары біз татарлар ине үйірінің бала
yuva varın. Biz tatarlar, biz tatarlar, gidiyorsun balaları. Urtak bulsun, birge bulsun, şatlıkları, yuva varın. Biz tatarlar, biz tatarlar, gidiyorsun balaları. Urtak bulsun, birge bulsun, şatlıkları, yuva varın. Biz tatarlar, biz tatarlar, gidiyorsun balaları. Зурахмат, спасибо огромное. А сейчас исполним песню, которую вы все наверняка знаете. Эту татарскую народную песню многие поют, знают и любят. Умарзая. Хоть сейчас и середина лета, и мы в национальных меховых татарских костюмах, но песню будем петь про подснежник. Умарзая. Татар халык жері. Yuvinul Mesih
Спасибо огромное, спасибо. Вот такие у нас красивые татарские песни. Сегодня вы много их слышали. Мы хотим поблагодарить всех участников и организаторов, что в таком красивом месте, такие красивые люди. Спасибо вам, аплодисменты вам! С праздником! И еще совсем недавно, на прошлой неделе, у мусульман состоялся праздник тоже большой, который называется Ураза Байрам. И поскольку мы с вами не были вместе, но мы хотим вас еще раз поздравить с этим наступившим праздником и спеть песню, которая называется Ураза Байрам. Написали мы ее сами на слова Назифы Каримовой. Пойте вместе с нами! Живабыз! Айдагыз! Бергали! Dünyalarını nurlandırıp, kalemlerini baklandırıp, gündü baba Ramazan'da uzak gitti. İzgi haber hayırlı var, acı sevapları bilen, beyrem ciddi, beyrem ciddi, beyrem ciddi. Ey izgi Ramazan, kaldırma sindiğadan, beyreminge biz yıldık, meskey kazanıp varan. Ey izgi Ramazan, kaldırma sindiğadan, beyreminge biz yıldık, meskey kazanıp varan. Kanlarını kavuşturgan, dostları bilen kavuşturgan, dindar açlar sabah olsun bayramıdan. Taravihlarını okudur, kulüplerinde bakıldır, beyram bilen, beyram bilen, beyram bilen. Ey izgi Ramazan, kaldırma sindiğadan, beyramınga biz yıldık, meskey kazanıp varan. Ey izgi Ramazan, kaldırma sindiğadan, beyramınga biz yıldık, meskey kazanıp varan. Birazdan tıklanlarda, izgireme kılganlarda, ekin olur bir beyda. Yedi güzel, yedi gürgen, aylar kaçıp giderge, her vakıtla kütte bolan, ay Ramazan. Ey izgi Ramazan, kaldırma sindiğadan, beyramınga biz yıldık, meskey kazanıp varan. Ey izgi Ramazan, kaldırma sindiğadan, beyramınga biz yıldık, meskey kazanıp varan. Ey izgi Ramazan, kaldırma sindiğadan, beyramınga biz yıldık, meskey kazanıp varan. Ey izgi Ramazan, kaldırma sindiğadan, beyramınga biz yıldık, meskey kazanıp varan. Beyramınga biz yıldık, meskey kazanıp varan. Байрам Белян, с праздником. Очень хорошо, что вы нам подпеваете. И неважно, какой мы национальности, музыка нас объединяет. Ура! Особенно нас объединяет этот замечательный дом творчества «Лира». Ура! Все громко-громко! Ура! Бутово, Южная! Ура! Еще одна песня на слова Назифы Каримовой, слова Хусаина Кужалиева. «Ак едельнен, камышлары». Желающие танцевать могут танцевать. Слова очень легкие, а мелодия так вообще танцевальная. «Ак едельнен, камышлары». Эй, дегез, достлар! Үтәрі кышылары життері
Kışlara suğa iyilemeyken Muhabbet mengele diler dengesi iyilemeyken Отлично, молодец, Ляр. Вот какие мы на все руки мастера и петь, и танцевать, и работать, и веселиться. Ну, а наше выступление подходит к концу, и мы хотим исполнить песню, которая так и называется «Одна встреча». Есть такая татарская поговорка «Бер курешу узе бер гомер», что в переводе означает «одна встреча – это целая жизнь». Так и сегодня «Бер курешу узе бер гомер» Байрам Белян, Нурия Мухамеджанова и я, Наиля Фатехова, прощаемся с вами, вместе с вами поем эту замечательную песню на слова Назифы Каримовой. Айдагас! Булмағанға күрешуді күлкіді күңел Сағынуларға түзмей бір күрешу үзе бір күрешу үзе бір көмел бір күрешу үзе бір күрешу үзе бір күрешу үзе бір көмел Біздің әдәбият сәнғат мәдәният Yoktu nur bile Mengeye kadirde Ver kurişimize Ver kurişimize Ver gömer Ver kurişimize Ver kurişimize Ver kurişimize Ver gömer Meskevlerden Kazan Южная Бутова kadar Bizning jırlar buldu Ver küper Нинди акыллы сүз Бер күрешүзе Бер күрешүзе Бер көмел Бер күрешүзе Бер күрешүзе Бер күрешүзе Бер көмел Безнең очрашулар бик еш булмаганга Күрешүне күлкүдә күңел Сагынуларга түзмей Ver kurişimize, ver gömer Ver kurişimize, ver kurişimize Ver kurişimize, ver gömer Ver kurişimize, ver kurişimize Ver kurişimize, ver gömer Все вместе! Ver kurişimize, ver kurişimize Ver kurişimize, ver gömer Ver kurişimize, ver kurişimize Ver kurişimize, ver gömer Ну что же, меня еще попросили спеть песню друзья Марата Башарова. Он прислал большой, огромный вам привет. Да, на самом деле, вот он завтра возвращается с отдыха из Турции. Но 4 ноября в Москве у нас будет концерт в Плехановском конгресс-холле. И там он обязательно будет вести и петь вместе со мной. И у нас уже был опыт, Анвар Умарович, можно вас? Вот замечательный организатор сегодняшнего, один из организаторов Сабантуя, наш замечательный руководитель татарской автономии Юго-Западного округа Анвар Умарович Хусаинов. Давайте тоже поблагодарим. Вот он вел с нами концерт, и сейчас хочу, чтобы присоединился и спел песню со всеми вместе. Я Карайли Куземя. Смотри мне в глаза и будешь моим. Мы друзья, хоть мой муж здесь, но... Я мужа хорошо знаю, и составить конкуренцию Марату Башарову – это большая ответственность.
Я попробую, спасибо. Да, всем, Я пошел за всем микрофоном. нижегородцы. Поехали. Итак, поем все вместе. Йога, Райли, Петеря. Анвар Умарович. Hey, дускаем буе зипа, толки бибиги, толки бибиги, kim işin üzülesin. Yeni kara kara, kara gözüne, kara sen gözüne, bulursun yüzüne. Yeni kara kara, kara gözüne, kara sen gözüne, bulursun yüzüne. Hey, dускаем воду барам, сов şişme sularına, şişme su şifadine, yürek yak sularına. Yeni kara kara, kara gözüne gine, kara sen gözüne gine, bulursun gözüne gine. Yeni kara kara, kara gözüne gine, kara sen gözüne gine, bulursun gözüne gine. Hey, dускаем sinayete, söyleme dostuna, dostunun da dostu bunlar, o da söyle dostuna. Yeni kara kara, kara gözüme gine, kara sen gözüme gine, bulursun gözüme gine. Yeni kara kara, kara gözüme gine, kara sen gözüme gine, bulursun gözüme gine. Yeni kara kara, kara gözüme gine, kara sen gözüme gine, bulursun gözüme gine. Yeni kara kara, kara gözüme gine, kara sen gözüme gine, bulursun gözüme gine. Bulursun gözüme gine. Bulursun gözüme gine. Yeni kara kara, kara gözüme gine, kara sen gözüme gine, bulursun gözüme gine. Yeni kara kara, kara gözüme gine, kara sen gözüme gine, bulursun gözüme gine. Заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан Наиля Фатехова. Йорадам Сизнащинквилен. Люблю вас от всей души, здоровья, счастья, удачи во всем. Будьте такими же замечательными, энергичными. С праздником! Дайрам, Белен. Еще раз повторю, Евгения Кириллова. Maturite kuşlar sayrı, quyosh chiqqan shoxlanib, qushlar gibi menda sen aql sayin qoring suyib. Jonaqayim, dalakayim qil sayin qoring suyib. Ey jonim, jonim, bori sen qoringini boshqa bir kunda kerak miydik bir o'zim jonim. Ey
Çift yarlar var mia kıvıt Karaş taşlama bägren Janıkayım Bägirkeyim Karaş taşlama bägren Ey janıyım janıyım Bari sina halimini Başka bir kimde kiretmi Dik bir özün janıyım Ey janıyım janıyım Bari sina halimini Senin жылы kışağında Erip gitem janıyım Çift yarlarını aramızga Bir kaşanda sin kırtma Yüreğim sina tapşırdım Onu bir ük ernitme Janıkayım
benim yüreğim Yaşar için ilham alamayın sinem şanıkayım Sin yanlarım, sin karım, sin bir ömrüm parım Sin bulmazsan bilmezsiydim suyuma haber varım Sin yanlarım, sin karım, sin bir ömrüm parım Sin bulmazsan bilmezsiydim suyuma haber varım Hey! Sin çeylerim, sin gözüm, sin sigirli hem tuzum Sinin için damlar bulup attarırım min özüm Sin çeylerim, sin gözüm, sin sigirli hem tuzum Sinin için damlar bulup attarırım min özüm Sin yanlarım, sin karım, sin bir ömrüm parım Sin bulmazsan bilmezsiydim suyuma kabatmarım Sin yanlarım, sin karım, sin bir ömrüm parım Sin bulmazsan bilmezsiydim suyuma kabatmarım Hey! Sin kışlarım, sin yazım, sin benim mınglı sazım Sinin için suyuma kabat nazım Sin kışlarım, sin yazım, sin benim mınglı sazım Sinin için suyuma kabat nazım Sin yanlarım, sin karım, sin bir ömrüm parım Sin bulmazsan bilmezsin suyuma kabat varım Sin yanlarım, sin karım, sin bir ömrüm parım Sin bulmazsan bilmezsin suyuma kabat varım Sin yanlarım, sin karım, sin bir ömrüm parım Sin bulmazsan bilmezsin suyuma kabat varım Sin yanlarım, sin karım, sin bir ömrüm parım Sin bulmazsan bilmezsin suyuma kabat varım Sin bulmazsan bilmezsin, sin bulmazsan bilmezsin Sin bulmazsan bilmezsin suyuma kabat varım Bravo! Sirinler, sirinler, sirinler Siz bulganla söylenem Sirin tuttu düşlerimde Gilesin sin birginem Sirinler, sirinler, sirinler Siz bulganla söylenem Sirin tuttu düşlerimde Gilesin sin birginem Sirinlerine boylap yazmış yüreğim Sirinlerde barlık ümmeti Şeşek atkaş demli hoş hisler Taratırlar sırnın düğümü Sirinler, sirinler, sirinler Siz bulganla söylenem Sirin tutup düşlerimde Gilesin sin birginem Sirinler,
üzeklerine cik Dostlar Tatarca bir gittik ki. Yine çıkalım aramızda. böyle hürmet edin. Hey! Dostlar bir bez.
Vives! Молодцы, давай! Хоп, эй! Самые крепкие девочки! Молодой человек, давай! Ай да молодцы, девочки. И вот парень вот здесь. Молодец. Да, конечно, очень хорошо. Подгуресин. Это я сходил пора зачем в Бирге. Ey de gitmeyimiz. Dostlar, ertaga bu vaqtni foydalanib olinglar, chiqamiz Birga barimizda. Vives. Salgınlarda dik solmasın, üstügen günlerimiz. Ayazı bulasın, maturu bulasın, kilesi günlerimiz. Salgınlarda dik solmasın, üstügen günlerimiz. Ayazı bulsun, maturu bulsun, üstügen günlerimiz. Şenlikte, şenlikte, iyisenlikte, sağlıkta, bütün evler yollarımız, pazarlıkta, baylıkta. Nerede hocamız? Şanlıkta, isyanlıkta, sağlıkta, bütün yollarımız pazarlıkta, baylıkta. Rahlikte, şanlıkta, isyanlıkta, sağlıkta, bütün yollarımız pazarlıkta, baylıkta. Rahlikte, şanlıkta, isyanlıkta, sağlıkta, bütün yollarımız pazarlıkta, baylıkta. Bütün yollarımız pazarlıkta, baylıkta. İsyanlıkta, sağlıkta, bütün yollarımız pazarlıkta, baylıkta. Rahlikte, şanlıkta, isyanlıkta, sağlıkta, bütün yollarımız pazarlıkta, baylıkta.
Rahmet dostlar. Şundaq da mene samandı madur üttü. Gay bitmez indi. Buların vakitleri sanagan göresin. Baydan birli mena yuduruk güset turalar indi. Yuduruk güsetlere baydan birli. Mene kimler bik madur bizimle bildiler, oynadılar, cıvladılar. Zor rahmet. İndi kilesi yıllara da inşallah Xudaylar nasip etsin bir kere şulay mene samanduylarında çıraşırga barımız kadar. Biz rahmet, eli mene Meskev samanduylarında, avullara samanduylar kiligiz. Mene medenlerde, irbişalarda olur inşallah kiligiz samanduylarına. Mene 9'unda, 8'inde Majayski'ga kiligiz. Majayski, Goruk Majayski'ga samanduy. 9'unda Kalom'na da samanduy. Zor rahmet.
Магасумова Александр Алексенко. Ведь Сабантуй – это очень древний праздник, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски и обряды. И я хочу, чтобы вы это увидели наяву. На сцене башкирский фольклорный коллектив «Октирме», художественный руководитель Гульсина Батыршина, музыкальный руководитель Венера Магасумова. Встречайте, Куаршалова! Башкирия – чудесный край. Богата наша земля лесами, реками, озерами, широкими полями. Но главное достояние нашей республики – это его народ и удивительное творчество.